McDonald's burger nih, oh my goodness. Hey everyone! So welcome back to our YouTube video. So today's video I'm here to halo mukbang. Mukbang ini primeira vez nós ia minha YouTube channel. Antes nih kami nunca mais halo mukbang. So ini primeira vez, excited loss. Pois hari hahan barak terus yang nyobain latih hahan tuh like. Yeah. So ini kami order Domino's Pizza and KFC, McDonald's, maknanya. So ini popcorn, chips, burger, chicken, hot wings, hot pizza. So ini sweet chili sauce, our favorite. My favorite actually, los na punya favorite, taman aku lagi Gosta manas. So yeah, usita sendiri tanah, itla precisa kuliah tamana, tambah halo koi perahan serne atau maliring, and kita começa di tanah video, okay? Stay tuned na fating. Kamu sambal los tanah. And let's get it started, guys. So I want to get pizza first. How hakarak hang Netang kar sira. What do you want? What do you want, Netang? Nita kan hang dari ulo. Chips? You want chips or pizza? Pizza? Yung pizza? Okay, nita hakarak popcorn. Okay, how hakarak hang uluk seda ya? Okay, how hang uluk burger lai tambah how hang melahalos. Biasa kan how hang burger ini guys, how Gosta kose sweet chili, hot chips nih main ini, mare? Sana, how Gosta kose besar saus nih sana, main ini, hot sweet chili plus hot tahu ini. Tahu kalau barak? Itu mau sekarang kangen sahawat. Itu plus hot taka fali. Ini nih sana, ini plus hang. No, one chips. One chips, okay. McDonald's chicken ini dia taste nih Gosta loss, tapi soft loss. How Gosta? Duke iha KFC nya. How Gosta liu McDonald's nya burger, duke KFC nya burger. Pai how Gosta loke tes nih. Pai tahu hasilnya sweet sauce nih. Nasa nih. The best. Nggak kau hantar. Good. But ini sebenarnya memang Gosta hang manas. Soda. Di McDonald's. How recommend ini tuh hang chips or burger ho sweet chili dene. Ini perfect guys. Gosta los. Ini modelnya sini guys. The best. Mari how Gosta jadi how order hang kedam. Tolong nih, ini nih. Gosta demais. You like it? Nice. Hold it. No? More hands is there. Pizza? Burger. Okay. What's that? You like chicken? Okay. The best. What's that? Gosta bed. Apalagi kita hang sih tabung mamuk, oleh dia lah hantang. It's chicken wrap. Gosta los guys. Kita wara how hantang ida. This one. Agora ham for hot wings. Kalau ham Gosta. The best, Nathan? The best? Yang the best. McDonald's yang burger nih, oh my goodness. Wait here, okay? Pilihlah dia. Mas namanya KFC Gosta dulu ya? Wait here, okay? Hmm? Wait here. Where are you going? No time. Little way? No fine. Okay. He want phone. Yes. Sit down. Gosta hang hot wings e KFC nih. Nia be marang depois nia ita hamba kriu gosto. Depois la mina. Depois la domina da. Depois na mano niya mas gosto. Na be how gosto le ribs nih. Ribs nih. Daquela me hala dong gosto tambah isi balik. How gosto handa ruin na. Be? Ini? That. Hook.
here. Okay guys, agora how to koko hang nang manu husi KFC niang ho itu. Tamba imatene KFC hene, no si hene de Europa lara nene sira la asa hang ho itu da sira hang ho chip de. Mesi Indonesia dia tamba ita hole KFC ita kar hang ho chips ita kar hang ho itu mos bele. Nya dunia how penasaran gos hanung ke pernah koko hang KFC nya nang manu ne ho itu. So itu ihane na, how sure itu ande tam hawa kar koko nya taste hamsa. Chicken. This hot chicken. Oh, nang manu ni teleste sene. This hot. This hot. Sene depois sai tinha ruim, keta tia. E depois importante ali mana? Saus. Ita fakar mai hene. La la. Oh my goodness guys. And now how to koko. Okay, itu usa 5 menit. By the way hanya 5 moste né. O yang satu hang fast na. So agora ita hang 5 menit per sinti gosto, depois tahu sweet chili ni itu hang sene, depois ita hang. Ita koko tu guys. Oh my god, the best. Nusa inglaterra nene. Be KFC ni la bele ya itu. Karena itu. Indonesia hang hasne lo. Ya, Indonesia ni tahan nene. Itu iya. Nusa orang nene itu lah ya kalau itu iya pasti Timor-Leste Gosta. Bahangin ba all sekali. Oh my gosh, guys, look at this. No. No. Nah. No. Ah, gostoso. Honey. Drop. Ya. Which one? Oh, ini takar sweet corn. Okay. Dua kedang. Hamba baby. Wow. Wow. Ini chicken wrap. Effort is best. Ini gosto. Ini Yeah. gosto. Enggak. Mari ini guys. Mamu kedang. Wow. Hah. So, ini hatu hanse da pizza. Pasti pizza. Ya. Eat. Yummy? Yummy? How was it ini? Enggak. It's better. Depois hagosto si KFC ne sebenarnya nang manu ne. Nyuruh ini mama los kalian. Jangan tatapanin mama los. So tasty. Taste ya? Oh God. Ya? Where's daddy? So sweet. Try. Yes, daddy want to try. You like it? Yes. Ya. Nice. Kita say, make sure, subscribe. Subscribe of the video. Okay. Netenes nih guys, make sure subscribe ba amne channel ne. Dan kita luar nonton Fatin. Yes or no? Yes? Yes. Don't forget to like, Comment. comment, and... What? Okay guys, agora hatu hang fali pizza. So, ida nene mak pepperoni ho cheese ho Pizza. tomato, nele. Salt. So, ida nene Popcorn. ita ko ga. Sorry guys, how big? Habusti tuang na. So, agora ita koko pizza. Pak. Gusto. Popcorn sweet. Okay, sa tao tahan be. Saus ni tambay natin hawa sa hang saus din. Ni be hatin sir uja saus ni mahang. Ini natin ni Timor ni kami ibu ni gusto hang manas-manas, apalagi ay manas res ni. Na ako si tes ni mai. This so Mahang. tasty. Yeah. Kamu sih tang? Okay, right? Saus ni the best. It's still hot. It's It's hot. still hot. I want drink. Okay guys, agora how para hanfali chicken ribs. Guys. So gosto hang KFC ni na mano. Biasa ida chicken ribs ne. Ini paling gosto.
Ida kele ngadung Gosta. Kele hanadum Gosta. Almost isin kabis isin barak liu hanadum media. Terus kono ida ruin han Gosta los. Nel maso penso hang hotu lebih istirahat temen the best. Jadi mider, apa sih manas? Manas ladu manas di manas pas-pas. Barene? Sweet corn. Ruang hotel na? How bos los tena? Unya han chicken wrap ni ida, one piece chicken ida, hotu is rua, pizza ida, burger ida, popcorn, chips. How bos los tena? Raska, kamu nggak diskon. How natin how Hans sila guys, yung nonton video yung maharit o yung Hans sila. Yung jelas how suatin nandit mana saus rua. Okay guys, how sinti video po yung lorongnya Hans neret. Karik imin be mahari ham barak sene imi hanu ini oh mana serni hola ham barak me be hang la hotu. Ami hang la hotu laos damit soy ami la istraga han tambi tatene nasa barak me funu ham laha precisa hang. So iya ne han serne be ami hang la hotu ne ami sira diak fali matene hawa gora dadap ne isin ruwa jari hawa ham laha la oras. Every time haw tamba dapur haw tensir ham buat rumah guys. Ne ida ne la to abanda oras tentu hotu na. Okay guys, how sinti video mukbang bohin lorongnya to hene de Karik imi Gosta ho video hansane please comment ya okos atau next time ami se halo fali mukbang ser seluk. So yeah guys, how sinti video bohin lorongnya to hene de and ita sia sur malo fali he video tirmai. Bye bye guys. Bye bye. 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 Bye.